Abethi eSwazini. Yeah, eSwazini. Eswatini, balte eSwatini, izinhlamba mawuthi eSwatini, eSwazini, baseyisebenzisa. Ayakathatha ngisho kanjani. Eswazini, ayakathatha. Cha, nje abasayifuna ngamalengisa lona ngoba yinto leSwazini, bangamaswati, eSwatini. Okay, Pipitoli. Lizoba which means ileni naleni uzobhala Pretoria. Sithi sibuthi itowe eli ekepeni maqala ukuthi 2 isekhona ngoba avoida ini laba abantu abadayisa umkhombo bengatholi ichance yokuthi bewalidayisa umkhombo. Phinde futhi icele nalaba WhatsApp ukuthi ingoma uma uthumela ngo-WhatsApp wenza abantu abangayithengi original, wenza abantu abangadownload ama-digital stores. Kuyasilimaza-ke lokho ngoba asitholi inzuzo ngesikuyenzayo. Kodwa uma ngabe abantu bayayithenga i-album kuma-digital beyithenge nama-physical sithi kusenza ukuthi nathi umsebenzi wethu esiwusebenza kanzima kangaka sikwazi ukuthi sizuze sibone ngawo senza siphilise imindeni yethu sikhulise ney'ngane zethu impilo yethu ishintshe phambili. Kodwa ishintshe impilo ngokugijimisana kwey'ngoma ku-WhatsApp. Hey, lolu suku-ke lumnqantajuko lokurelease kwami-album namhlanje luwafa ngoba angazi abantu emva komsebenzi ongake ngiwenzile bazobona kanjani nomsebenzi wami kwakulo nyaka. Kodwa-ke akhona amasebenzi athi lo msebenzi ungafike ube more than lodlule ngoba yabona uma ungena e-studio wazi ukuthi yini oyenzile ungaqala nini bathi inhliziyo neqala ithola uphumulo. Uma ngabe ungena e-studio wazi kahle ukuthi i-album okusha ngonyaka odlule iy'ndaba zakho wena owaziyo ozikala ukuthi engangingakwenzanga ngokudlule kumele ngikwenze manje ukuze ngizoba neshow yokuthi i-album edlula edlule. Ungaya kwi-sound uye kuphi so ngigarantile ukuthi izinto engiy'dlalela zehlukile kulo nyaka. Hotel ngiye ngicele ngoba nespace esikhulu la ngemuva ema-parking wabo. Ngiye ngicela ukuthi kube yila engizohlukanisa khona iy'tokwe zama-branch ngoba ama-branch wonke e-South Africa sebesethumela abantu so-connect iy'tokwe zabo. So-ke ngiye ngicela ukuthi ilapho engizoklaya khona-ke iy'tokwe njengoba ngifika la e-Hotel-ke
ngilindwe zinduna sengilinde nge-album endala siyayibhalelisa uma ngabe ngifika la iyaphuma endala iyajuka yazona uyashona udlalwe nje noma ngabe kuthiwa uyathanda umuntu noma akathandi i-album uzoyivuma ngoba ngifake ama-spice ngempela ngihlala ngibophele inja nokhona so njengoba ngizorelease namhlanje ngizorelease i-album yami esihloko sithi inja nokhona abantu ngiyazi nakanjani abantu kuthiwa ziyamazi melusi nomelusi uyazazi ezayo so ngiyabazi abantu ukuthi badingani kumina nakanjani bazoyijabulela